Mame. Ewie de boko. Ja, menkwa me sempa. Say mene abaye bi a e friend Jamila. Etnine say aware. O mfie bebre be 12 years kra na etnaye. But sebi anumantu a ugina ho nti no. Mi bu mi kitem se mi kolibia kodi pa kakra. Eno nti no me koye no eba adwene ne ba se nka metra nsu no awrade ya adom a metra nsu na akọ Italy ba de nipa hwehwe nye no ne yenya nti no ekoye nsem bebre ma prison nyina ye dey eba mu ene yare ya chi me prison ho a ma me ne ye nipa aduonunum 25 na ne ye prison ho ene yare na chi ye edi ka chi brebi no Sudan echi na no wuye ene chi me second one nti yare ne chi me second one no sabi mpreduasa yare ne so echiwa egu se chicken pox sabi ema utiri ye kakraka na onase atatai ho be ya akru me de ohu mi yemfa ne se Libya de ehuni se me ba bia yi kuru sabi o me ba ma hu nyina yi kuru ndi na mintimi ntena ase mintimi na ba urade ncha de urade ji o nyina nkwa me nkwa na me pie o nyina nipa 24 ni nyina nipa 24 ni nyina wi ama me gina ho na yesie o mu ye azana me ba Ghana enti eja me wo ho no so a kasa ni nyamu me frɛ oba na me ne tie se me yere no me frɛ no ho no ka kire me se enya de se woni me biem ontimi ne me nyedai entena biem fine nipa kwantuo enti duru ba bia saa ne besi ndi maame awrade ne nukra nim ni anhame ma andwene ho because na saa tem ba bia me gina no maame me mpre me nkwa mintimi magana kora biem ena me wonkwa so na me wade ti eja me didi mu ana me di me sai pie ye no me di panka kra na me beduru Ghana ma me nyame so no kre me beduru Ghana no me ba me de me na du me nsadu ne bae me chese ubisa me 10,000 kra na even 2,000 kra me nyamba but na me de rade asese onkwa me de me nkwa aba ena nshira nka rade se me ofa Ibrahim metene so anoma sorry mi nyina ba bia mo ndimbone da me ofa na ka kire me se papa se wo bana nko kutawa ene hia na oba keso wajawa mane hawo mi wo fi wasre so kwatenam tama opebia na watu enti me baaye no se oba ne de onimse me fra bru kiraba ti se bi obia na adwene mo onimse me usika enti be 5 months 6 months de enkura ne na me mo 10 kura because me kura de mi di no na edin e na wo so wonya me yere ma besusu ma brabo ana ma asem ho ayedai a kire wo enti man kan kire no man ka hwe anyedai an kire no en de me ye ne se de na me ye ne se me baaye no Libya no me si adwuma na ho plastic kwan na ho blog tu ni ho enti me baaye na me bedi papa bia na me wo Ghana na me di na chin kakra ye frɛ no chef ni nyina ye frɛ no enti me bedi na chi ana papa na boa me kakra ye kwa adwuma na bia Libra P no ye construction ti Libra P no watua meka at the same time na me say di sua blog to di ene ofrɛ me keka nsem ai me hwɛ nkola no but ono de obeka bia no ma me na me ntie die ono ka no ma blabo na asa bi na apem at that time no ene ese me hwɛ na me yedai mekɔ because awrade nim makoma mse nka me wo bia ka me be boa me ma ene ono aso gitum se me sabi first na me wo Ghana na kakra wo me nsem no ono agitum se na me free takwakora ba na me didwa free ho ba ebegu fie pesi nyina na me ntɔ baako me tɔ park na me de abetu fie enti ndɛ me ho akere me ne se oyɛ saa ne nhame because me ne nti bi
nti onim me how fine di ma me edidi mo anya be 7 months eko 8 months mu me wo ha na ofre me ka kire me say enu achi no mpacho na abaya me ne wo mami no abaya no me wo Libya no ofre me ka kire me say akola no wo de ne call na na ho ama akola no so boko akotena na na ho kakra me so me de ne to so fu panyin bi o ejoso besiase enti omo ka kire me say opeso okọ ho kakra na me so obetimi amana kọ na akora no be konkon ade a nti akora no koye enti akora no koye no enu achi na me baaye no ti me baaye nya na akora no ho ba papa no de me ko no ho ka kire ni se papa sese ni nyame so no kre me ni sika papa ba ya ne nana no okay ni nana na me de ne to no se na papa me ni sika but o de ma ba na de eye de na de be ma baby a me de meye na meye adwumaden se urade be de be se hira me ama papa no de ote ma asamase but me ka che papa no se so far as ya oba na me ni ho biem ni ntino me mpese obete ma asem anya sa be minim de be akiri ha endi ene se bia me nsaka 2 cedi bia ana 400 200 bia na me de ko na odi akoma papa de akoma papa no de me kai se me command 400 cedis once bi endi akola no won ho saa no na me frɛ na che because na me nya bibia command na me se frɛ na me ankasa na mani aye dai awu di ewo mu ana me frɛ no me frɛ na no ka se akola no oni ha bi mo no maame abefa no ale won kan kyerɛ wo na me se dabi papa ne say esen ka wo so ka kyerɛ me no so dabi mi bisa no so aka kyerɛ wo na me se okay ehunti wa na me frɛ no na me se jami na wakofa Samuela na wan kan kyerɛ me wo se na wo ba wo betimi a wo ba wo hwa akola no na wo hwɛ wo a de na kyerɛ sɛ wo ba no jami dia asam na wo ka no eno de me bufui enti ma me kate call no later be 3 days time na me sa frɛ no na mbisa ne sɛ jami na nkura no wei eno se me wo me ka kyerɛ wo sɛ wo bɛhwɛ wo ma wo bɛhwɛ wo ba hwɛ wo ba na wo ba ne gidida ya be ma no me ba no ba no de nya me ba no me awo ho odin ema wa me boka at that time 2010 3,500 no I would pay nyisen no akola no mom nya me ba na second one na urade mi gidi sa urade de na to so amaye no e na ye oba mate na me mfa fon frɛ won ka hwe nkyere obi wo de enkura na ye dai for mo se wa ware ni ntino ya na mpempi ni na me mpese me kokɔ because the Auntie no aware foforo crowd ama me matese ese ya na ho ade but me ankasa de mini evidence enu ntino me nkɔ ɛna ɔka saa no in fact ehime because anhime anamboa me wiase nyina me ma me ne wu ye ehime pa ɛne asɛm a ɔka yi na ehime sɛ me ma me na me wo Ghana na me wo sika metimi di aye magyapade no me de hwe me ma e de hwe wo na de wonya be ma papa nti wo se enye me ma ne wo mu bim ene ifiri ne kro me mfiri wo mu kra bim mame ene nyame so no kre ifiri adana o kan sa asam ne kire me bi sinne me mfa afon mfiri wo mu bim enu nti me nanti sie nyina ne se me sere mo madawroma meso mintimi nkese memfrɛ nkura ne biem because atesem bi nokore atesem bi so nye nokore ti madawroma me ba ya me nkoto jogu fom se me sere se nke nkura mienu no yenye DNA test na me hu se me ma na me menye asade se be ma na sabiu da achi bi no aso asotwe bi a me dai ameda me so se me den kura ba wi ase no ma hwe o mo adawroma eno anti na mbae
Okay, me mama akwaba ebiem emfa emra onua TV channel so say Osai TV edemu live right from 12:40 nyame insha papa enuti ubetumi ahwe bi ewo eho na yenua bemen ye frɛ no baba na baba na ede nasem abetu ye nanimu enu nti wo ba ya one na yire na wa ha oyesu obetu kwan enu wotu kwan na womo kofa libya yechi wonum gumu nipa aduonu num na yechi womo egumu eni womo nyina wui aduonu nan nyina wui emeka wono pe ena nyame ya adom a onya ne tididi mu na onya ne tididi mu ofra ne yire ya oja ne ha ekoye no oba no se mo ko ya che menti wonka enti sabre de me ni wajai na che se wonya be ma fofra ne sa na ebra ofri onya ne tididi ma wo ba no na che se ne naidu ne nsadu sedi abrabo na se atwa ne ma wo ho no na nya asem ketua enti ne wo ba no wa mfahwe ama na mo oba ya wo pepa adie kakra ne yire asaba be ka che ne se ne ma wona ne wo na nsa wo kɔ no kra ne ye mienu oba ne kire mu apani no de enye ne de a na mum kuma no ena ye ne ba ono so ne yire ya wona ne ti a wenim se wona ne na wo nkora no mo ware kra na wo ho de wo mo bra ya ama ne bo ka ansa na akra na odi nkan no eba na so enei oba ne se pani ne de enye ne ba ketua no ena ye ne ba na eno no ehwehwe na so onti ase enti opese ye nkora ne bi enu nyina podi ene na wo hwe sa atro bi na oba ne twa ana say in the city enti ne tofa bo a ene mabo ede amamo no na baba mama oba no what's your friend saying but your friend Jamila ene fa no wote but your te Agyapong ho ewo ebo Agyapong ho ai okay oye die ni but your asantini ona won so Kofi ase oh okay ena won so but your mesusu me asant mama me asantini ba papa imosini o papa ye free half kukum oh okay half kukum na oye ne ho ade ansa na woko utukwan okay oye ne ho ade wo ware no na edi say ansa na utukwan oh me ware no be 10 years and I'm too kwan yes say woko no na oba penny no wo fi say penny no 9 years ena ketwa no na o no 8 years kwa 9 years okay ena ketwa no so no 6 years okay penny no ya oba mbacha na ketwa no so bema ono so eye bema okay na ebra wutu kwan no sabre na ye adwuma ben before a obekọ no mbacha so atama na me wo Ghana na me tonton calendars e wotakwa na fie ye oh awurade adom na enye bebre sa abat me kwa kakra de na me nya ba fi na problem bi anso ni ho mbacha de okay bo first nyinsay no mo worry e di say ansa na oba ni nyinsay ye worry ye no be 4 years ade ne ma ena na me kese no problem Auntie awurade nam adom so ma aboadwoa first na no wo odi anchire okay nti aboadwoa na ekọ no ha awurade ya adom ena oboae okay na tamam wo no so no when hu say one suspect wo yere no e wo kwan bi aso oh ma me die me ma adwene wo mi tirim e wo mi wiase ame wo nyina ne se ewiase no adaka mrem obi ni hobi enti die me bra me ne wote a me bo no daachi bi se mini ho a no ho atemu na me kwako fesi enti se obaye no kwafo aka no kra de bia me ka kire ne se me die me wa kwantuum me nya bone ntia ma wurade ne wone nkra no ene se me nya ma asem bi ema because me nim say no ye krafo ochokra pa di me fon da wo si kra na ofa oba na afra ena me so no me no me jimi hu di se me nya bone bia nti me fon da ho no ofa ne nha me lock kra na so yeah me manyina na me manyina ni me fon lock nti me change no up to now kra me phone am use lock am de start me de to so eno anada so so nti me no e wo mitrim se ma me se no oye blabone a woni ni nyankopon tamasem sa so na me so me ye bone a me ni nyankopon tamasem na wo frita kwa ba na mathematicfo ana mehunu fo no keka nsem bi de kire wa na se bia da bi sa de ma Auntie okay na wo takwa no fro ka che wo se wanye mo ba
penny no ana me baha me kono eno ka che me se na me ho nye fine ase de me nyam ndi me ka che ne se onko hospital at that time so na de be chemandi amma kotakwa ndi okọ hospital no na om ka che ne so wanyam 2 months 2 months ada wo kotakwa na ya wo che o da bi 2 weeks bia na me ba okay na wo betu kwan no so oba no na nti ase wo mu kama ono de erade so no kre na wo se akwantu no ompene so but anumantu a obuada nti no na me ka sa anumantu o gina ho anumantu o gina ho nti no ama ne de no metie na mantie ni sa because me dwen say sorry say in case enne ahoden ho se mankwan ko pede ye kina ye bedi a ebia ne kina komade enu ntie ma de okaye no mentie because me call ye no ena mtimi nya akwa koduru Italia nga me de pepese ba be fa na bo be ko won ga se me ka se enko ntimi me nko it wana na edemoko sabre no ende Libya se me ko Libya ba je Libya ende me anam ko ye ende me eye Libya no se wo pese wo ko ho a o contact wo mo wo ho no no mama guidelines okay ena me so no me be ko na me nan fofo bi edi kai ho ene kra o mo da ho ho okay enti me bisa bisa o ba chan me bisa bisa o mo kwan a be fa so ndi o mo ma me to de ese me to bia eno ya de ne de oh se uyo obi a sebi o ntimi nkyere kom kese na se o pa duane de a this o to gari sheto eniema chesa ade bi a simple bi a obetimi adi a ensei oh ha okay yeah ndi enu bi na metoye ti metoye na kosisa sefa honom se fa ho ka wotachimai ye fa trailer okay wotachimai so okesa okofru bas na duru kwaso ya na nijefo no mbisa papers bia unya okay to wa hegron pa we kontinent we ke be sa do aba enu nti no ukofu trailer no dia trailer no driver no be kese ni meti no ni wadu wa koduru nyame eni oduru nyame dia nipa na me frɛ omo wo Libya no e be kire me procedure me fa so a me twa ticket akosi Agadez a meet my father desert ako nti o fa desert ko duru Libya then ye che mo china ye che me no ye nsuso na me ko na mpese me ko Italy na Libya no duru point bi a first no de no mo kire se e wo ho but na illegal and the first ne de na wo kwa udnye tue sika na ono ne agreement no na se ogitum na otue sika ne wi a eno anse utua ya se bia ekine nwumre mu beko okay but je se oba enne anopa ana ekine anopa ndi unya koye na ene obusuafo beti biem na wo Italy ba enne no so de akoye se omo de business because Africa se no omo kenapo ya onse ye maame no ye papa no abadae nti oye ya no asan diska munyi no ha ndi omo de business mo ya no match oh ha it's how many years ni me koye na say how many years ni oh me koye ne de me ko ho na me baaye na say me ko ho am baaye ne de me 2 years mu na me ko okay and we di ho nso fie sen me di e ka kan kam nya 3 years oh nti ukwa e wocha Libya edi sayansa na wo yes wo fence so akọ Libya me koye no ansa me bota enti na me bota ya enti am de koye no yes nka be ko Italy no yeah enti me koye na me ansa me free here ko na me sika dada nti ukwa na mo de say na koye oh me almost 17,000 it is 170 million but okwa ansa osisa sefa and the safe and also say o botom kitu e ha okay na wona fofo na omo ewo Libya won omo nya omo adwen so omo beko Italy oh se kra tu ko ka tu oh on say omo no ye nipa bi a omo ni eyere wa ha omo ni ma wa ha
Enti no yeah enti omo no omo bow omo amaw ena maame nyamme so no kore libya ukọ ne wan kantim untimi ma ene san ho de sa esiso eboso bibia chese ade a wunya no ho eye sebi oba ena ho de yes yeah but aside that ne de libya de enya Ghana wunya na yo se wa frɛ no no abebi sa damba cho wo frɛ ni ana esi yen Kofi ye wode enya nsa me ba hwɛ asɛm ko Italy no ɛna ye kidnap mu ba cho ene ye chiye na ho no me call 3 times the toss 3 ene ye kidnap me no oh okay o call 3 times we try ensure ne so 3 yeah me kono de me family bi eni ho me ka kire no o free ha e kono Oyerepa na ne nim nti ma me yere no craft ka kire me nua ba ka kire a on di machi o ka kire no ma me nua ba na frɛ me sa atam na ye nam kwa so kwakintampo na o frɛ me na me so nya de se me di bibia besi na me nua no nti me ka no kire de e kire no na o ye se oba na ye se ase o be stop me but me ka kire ni se me ka kire me nua ne se me nua we se me ko se ono no the only person obetimi abom pa ama me ama survival one nkola no enu nti se ode saa de ne tata machi a ahwe krompa me kwa emwa enu nti no wo de one ne nkasa no mo mpa se de wafre waka kire ona one ne nkasa ena udi free yemfa ne se usi we Burkina border Ghana network nya adwuma bi enu nti me ka kire ne se akakakra Ghana network ne ye kasa e betwetwa asi etwasi ya mimi ntimi mfre no jesu onu mom na yede frɛ me enti anche ena ekati ye no so na driver ni no so no drive enti untimi nkasa time ya de call e ha no de ma me dum me phone ujiri sana on person mo be disturb uti no ai na me so me person obia beti because on say Africa ye ogidie bi se utu kwan ani kwa se ya ka kire obi ansha be ifo ko yiwa hwekwa eni dino e ma me oye ono so tie no ye ne saa ye de e ma me ti mi koduru ye no odo na kwan so de obitimi twa 2 weeks obitimi twa 1 week obitimi twa even 3 weeks kra bia 1 month kra no but me de awrade ncha de me de 4 days every Ghana ekoduru Saba Libya Saba I see driver ni no for 2 days ene di mi free tachima e call nyame e na adana mi duru nyame na adana mi ko agades okay because na mi wo misika na mi ntwem obi and send this camera me nti obi bia ye so yeah na nti ko share wona afofo ni bi wana o me ko share madam fo ankasa de man ko share no ho but what the mema Libya no ade ba akwa ho ne se ma me minimum pa yeso ye koduru ha yenye adamfo bi ha nti me ko ye ne de awe akontuo mu nsem ma me akontuo mu nsem yenka ne nyina ampa ene ye na eneduafi ho nso we ma me ho de se ye kase ye kan bibira wa hwa ende de ho de mi ntimi ne dibiem kakakra bi kire hono ye koduru ye no asem yasam enso so ye koduru ye no ma me na any pa almost 150 enso no so kai se boy bia na minnim ne pa camp misika be sign na me phone so ayira boy ne de no akobe 5 times ofan enso enti enso no so na no ka chem se o se fan for na achi bla ni bi sa ti me pa de se me kwa ko wu se fan na pa de me wu enso yi mu ti satam Ghana ne ni pa 16 Ghana for 16 Maa 5 Maa 6 Maa 10 hey emu 5 de o mu to enso yi mu wi because of Safana Fona achimo ne nti no ubisa ebi hurihuri tuto nsuo no mu wi emu 5 ye maka ho oh mama
a man de osafana de onkuma onchema onkenapoma because of Islamic law ninti yeah nti oba bia e be jana manako and then a minim said the city but a man no mo kan hu nyina mujai ba boy no ka chen seminia ja entom rade behwe se brada bi o tambia o study me se me kasa gidie so ono so no no wanyin kakra wanyini oh at that time no wanya 40 years ti wanim no ohuri to nsuo no mu enya manimo me ne ti ho sei eh me ne ti ho sei me ohuri to nti mo we omodem koye no say ye hwe treatment na ewo ho no a sa bre no na wo kondo say me so minim sa akra nka me rito nsuo no wi sasa happy mama me gidi a me de wo wi ase ne se me hwe ase na ichina metima sorry ya no ka sentence mama me eno nti no say in case say mako prison na ichina metima pie yeah ena na me wo gidi o me mu se me pie because me ko pie mai bi guy bi nkasa man kra boy o ka kire me say yeah wo prison ho nyina me na me pie o sa you could do in 3 days pepe na ga ka kire me no ya adwuma wa na no so there be no or prison hobby ono kra no e Gambia ni ase prison ho nyina me na me pie enti e ma me no ye koye no bitimi nya aduane because a hono aduane no ye ma 3 days yey na we did not dia chia we need dia chia when bottle that be just a 3 days when a bottle no so mo ton Vena 3 cedis ai no for 3 days ketwa no eh ti me nyansa nsuo na me sa chem e ma obibi because obi ba no yare oh when him say Europe ye yare for en woko enti na me ya adoye e wo ho ti me dimi nsuo ma na no ka kire me say Shabani dorore ntati bi atala dorore ntati bi atala kwa bias me mepie na me dana se enti wewu na wewu na obetra me nchen na obeka chem se mingo no ya wada ye be shutu omakun omo ye shutu sa me ka se bia wodem na e bia ya de ne ade na de ewu ye be fa wa ne akoshutu ana ye be shutu omo ye de aduane bre ye prison ho na na omo pre ho na arab ni se di enti na omo pre aduane ho no ni gina amena no arab ni se opese opia no to amena nim nipa miensa ye me na me ka ho nan opiana tu no akata so animu no so ana so opiana to dem on say omo de ende omo protection omo law no bo mo ho bai nti desert no so ayi gina ho na obi awu ne ne ekosie no kra oye ya no obezo opia me to amena nim no se da bi na me tiato o twen pesara na pawo ene onu ekoka no suso na ba ko de no kokko ono to hye no so no tu ti wa na obisa me se adam me pese okumi bia na me pese me wu a me mforo ka no na me foro ka ti di be 3 months ena model panyini no arab ni kan model panyini ena oba ena ka kire me se tama so se me pie me ye bayifo ti se man pia obi oba prison ha bia bewu enti no menya hoboa ya wada me mfre taxi no me fa me ene yeyi me maame yeyi me wie panyin se me mfa taxi nkofie yeyi me om ka che me se me mfa hoska 3000 dinars o de baga na skama be 8000 9000 ya ko fa ne hene umu she prison yes ya so mo pa che se frɛ wabusuafo wa Ghana me so no sabi mpredua sam maame ni ho mpapa ni ho oba na de kurenti a me ne tena ya me fa me dwen se me bibia no eno no
no no so maame ewu papa ewu enti me fa ne se me yere preko pe we maame we papa me bibia enti me no me ko me ofa o Italy man kan kire no enti na me din se ya ka kire na nka obebo oh no ono ka kire me se minya abotre but nipa abotre no maame etimi ba 50 years no aba akokra ba oba akokra so na ye die ni beto oh maame sanka rade adom so rade adom na nka me ko yes na me wura mu a ebi so ase nya abotre na bi so wotena akakra so nka wo fa de wo ko ene de betumi aba but every mistake is a new start yes yan bibia free from so yes yeah ndi ya na me frame me ofa na go shine go shine ya frɛ number bebre amanfo frɛ me so mu pesika and also obi timi frɛ no say 400 million 300 million eno kra na wateme nka obetua na sɛ ɛyɛ ɛhɔfo no Libya hɔfo ni bi ɔmo mo magu prison hɔ no ɔmo na na frɛ ade wodo wabusuafo bi number me ma emra soja ni bi ɛwɔ prison hɔ wɔyɛ Ghana ni no wadamu na onye sika nkɔ ba bia bi ɛna ɔmo di ni yɛ soja hɔ ndo yɛ Ghana ni but ɔmo hunu so yɛ Ghana ni ɛna prison for na nkasa ne nim sɛ yɛ ɔyɛ Ghana ni ɛna Ghana for nko aso ne nim sɛ ɔyɛ Ghana ni because ɔba kasa na wɔka yɛ Ghana kasa ɔnka brɔfo dabi ɛno nti no sɛ nke sɛ ɔba ɔse bla ma frɛ ayo ofa wɔse wode ewu pia wa frɛ no sa na nti me de ne number ma no sɛ ɔmfrɛ ne nka nkyɛn sɛ mengui no nka nkyerɛ abusuan because obi a number ni mitrim bi mo no nkwa na number o mitrim because wawu kura wato nsuo no mumpo yes na ɔmfrɛ me yere ɛma me ma no nya awe sɛ because me ma no me dɔ mo na me pɛ o masempa ɔmo anti na me mahia de ma yɛ mahia no ɛno nti no ɔnka nkyɛn kura no ɔnka nkyerɛ ɔba no sɛ ɔnka nkyɛn kura no sɛ ɔmo mmɔ mpae ma me na tibia bi sei ɛna me wom na awurade atwitwa agye me amana aka me nko na nipa no sɛ obeyi me 26 December that is a one utumi che wo ha wo mutumi ma wo adwuma de wo just wani so hye na wani eden eno kra mpo no udi agoro bediu ko so onye kokko ni na onye kokko ya black eju wo fa this kind by oh what the buy me kan ni 15 minutes kra ndina medical kasa me ka say yeah what dana se me dana se me tene so anu masore no yeah enyo ono akọ mbesa pia wa wura mbia mo because kan wanya mama eno kra akromfo ene sa be che me no yeyi me no akromfo ne sa be che me o mo je me 3000 dinars yeyi wo free prison ho se kọ no ena akromfo sa be che wo ena o mo demand se sika no sa tem no satem na meti hosi a na wansena twa me ho ahia adai me hu nyina ye akuru me ba ye na ma yusu nura mama eko nse ohwe me sira ho si kura ho se etuntum me ba ye me wo fa na sa send this ka 3000 cedis se me ka che so nya wo twe ho huma nko bebo oh ma me on se wanten ne se yese akura ne nko mukase ba wo ko mukase ne se ade asemba nti rade adom wo pro ekura wo hu nyina tutu ekura mame hokura mpo no obi ti we sei na mo afiri no ho ba na de yefo mo nko ye ma doctor bia mehwe mo ho hwan mame na hwan na betime ewuram untimi nguram so obi so di wachi na nke eduma ko hospital ni police di wachi na eja ye do ko hospital me ko ekura 2 months kura no bi enemy ni dida adai ma cheze wo no sabi na me ho bon akwantu mu nsem nya easy o ndime mi pie yesei na omo nim me de na ye omo de me ne boy ba ko ne ba Ghana ono sa kwaku o de urade ase wo hu mi ano sifri scarf so e wo soro abresa 25 see from e de urade ase say urade sa de ma ba fie ado no akobida
no ho ba one de wanfo one de was on call brichiri bia o ka so nko Italy no one de obe pesika asaya bagana ha and so we did the mu abedru Ghana 2 years ni ambacha and na wo ba ya ha wonko a se se we adwuma be bacho se se me yemesi adwuma kakra akra na afesu me sa awrade aduma toprage adada bia we use kakra mesanya ba osu okay e wo fie ai wo fie obae no eno achi na me ko ho na no se ketwa no ba bi ku school no on say oba no de medical kese no wo na ho enti ba bi a no ku school no mo tie Jakobo ho nti na akra no so ba school obreman okay na oyese wo yi na free ho obo mamane na mka chen so eni on pe school no na e basiketua no afre mai de aka akire me nti ene ne mame call ho a me asem me second time me de call ho say me kwa akɔhwe na nka matua school fees ne ka but me call ya wase on fa me nko school mu ho me mfa sika ne mum nye de enhya ne nsem no nko tua na me se da bi adeje saa so de me nye adenti na wonye ne saa se woni ha no no na hwe nkwara no ma me de nti ama nye ne se asem baaye no o ka asem kura me hwe nkwara no asem baaye bachan asem be na baaye se o ka so wo ja ware no wase mi ntimi hwe nkwara no ena mi ntimi hwe no se wo baaye no wo free libya baaye se na oba na ware bachan ba no no se enya de se obema me kwan ama nkwara no ai se mehuhu omo adentia wase de entia se wo ko ye ne de bibi na si ye nti no sabra no kra no prison de besi da kra na wo discard ma wo bi nti ne de na enye possible na wo bedru ye no so na waware aha wo bae na wo bete so waware na ono na frɛ o ka kire so ono me wo ho no kra o ka kire me se one be ma na tie okay well na see then when you phone the frɛ o ka kire so ne be ma na tie there be say me free prison no okay me free prison me ma me beto phone okay aha eno ka o frɛ o ka kire so ne be ma no kra phone kra man to arab ni driver ni na me kese o be fa me on the to phone be che me okay se me tima ate me ma ene me yere nka okay eno so waware na o bae nti na o bae no mu nso me se na ne ma nye because o ba wan fa hwe ya ma kapra kra wan fa bi ama okay nti o bae no at least na o ba ye mesi ni we kakra nti wo try say o ba hwa nkra ne kakra okay nti na sika no masa onze udidi obi achi no yetam bia na benya enough money say o de hwe o ho na wanya bia ide e de akọ all right ebra oba ne ka kire se pani no enya wodi ya no wususu ho kire wo bi me ko ka kire ne so wa say se bi ye se ba bi kire abo ano e ho ana ija no na say na Jamila ide aka o ka kire mi say won de mento ma adwunu na menhwe nkwala no na enya de se wonim ba ma bia e ka ho okay wunyi ni se ebi abufuo nti se na sika ma ono nko ana abra saa no ebi abufuo nti ne ma ne de ka se akoda no enye wodia na emom omini mame one thing ne se bi ye se mame owo ba no ennim ni se be ma wona nete se na unsa wo ka se wo ware no kra 4 years ansa na nyinsa ne be no kra no wo bra hu twetwe sika abo ka be 3500 then time and 3005 kra se nyeska ketua na sa bre no nti na che se scan doso mo bra ansa wo nyinsa nti si dan na otumi be ka sa kra na nyode mama eno so ntina e ma me ko ka che ne se wa kan sa asem no so o kan sa asem no enye ofiti ya osa kan biem se ndimi ka kire o se e ma me record e kra mbajan okay me pacho ye ko break ya bomodi na e fa recording e ma producer ma me ndi e ma me ka kire ni se Jamila nti asem be na wo kan sa no asem a wo kan no hwenie o wose nkra ne mienu nyina anya ode wose be ma no de uhuna ni kala ne nim dua nyina te se me pepepe enti me ma adwene mu no akwala ne seminti no se me ba no okay nti sign na wosika asem no wankasa wose me hwe me ho a eni akwala no me ba no me metimi awo akwala bi sei ada akwala no wo fechem
okay minim de so you think say we betumi awa na bi say no say no tire ma me bi sasa no adakra no aye kokko e na oba e na o se wo hwe ho a wo betumi awa akra bi say na sa akra ne de enye ba na emumu no beema no ena ye me ba chese beema no de we tuntum se me a na oyire ye kokko debi anya kokko na beema na pa pani no oba na apart from ne kokko ne ho ne ma no osew beema no de oba no de se de ne structure city ne de eye me structure ena mintimi ngasa me nko because sa no ma me so ye dey etie ene abufuo maame on say ye wa abufuo bible say obibia ho kwai ba nyin nya ne fatae enu nti say abufuo a me ena we no kra na wo kan ye no enye ne first time ni ni etebre man o kan the same thing but sabre na no nya nko libia me nko libia no enu nti ma mfa anya asem ndi wo sa kan we no enu nti na me ka say ehye me no because me ye nipa bi a woni me namo a wo ka asem kire me a me pa che wo me ye firi mitrim ekina wo ye made kura de o kan nra no me refi but wo ka sa asem no in fact ehye me de ma me ye ma ene bra me bre ne strage kura no sa me send in 500 cedis a o sa de ko he after all obedi kura de ko he obi ba nti me ba ya me dwen se wo ba nti akola ma me fa ne se me ba nti ene se sa na tie de a on fa ne ho na me ntram ba bi nti free order na first kan ko biem da bi be pani no no kai ba ke twa de o se wo ba nti ma me one thing they say be 3-4 months ni mitima kasa me friend krada ene scan so nko ko me bom tirim pase me nye die ne ehuni ya enya de se misika bia beko na wonya nko libia na wa ha na odi nkai ka asase no ma wo ketwa no ne ya ketwa ne ya wo no ma wo no ene o ka che se pani ne nya wo ba before kra wo betu kwan sa atam no entokwasi on se ho no long story wo de ka ho no entokwasi ne ma ne fa so ka se akra ne nya wo ba ene wase ya ba be sisu biem se wo hwa akra no a ye wo ba ketwa no ena ye wo ba na pani ne de me de a kire ma adwen ne se senka ye abufu a ene ye otu kwan no eniema mu nye wansandiska ene oba ye no nso eniema ma fe ni wo peke enti won hye mfa bi ma ba oba ye na pani ne wo ne nana ho ne de toda ne wo de kaka koma nana no enti na eniema mu nye sa ba de nka betumi ameka se nkra ne mienu nya ode a abufuo ba se utumi ekase pani no de enye wo de a na emom no ketwa no na ye wo de a ensha papa me da say Akra 87.9 FM and Afia Onia TV say Chrome TV ma me no emewie sanse de tie bia no ye ne ba no ebeka santi ye beto aso na wa refofro okay na wabo ba na mane se opese oyedie ne da bi min kan kire no onya mo na mane ene o ka sa no so woni wabusuafo bia so nko ho ene ne nkotra se ma ne misa ne se abufu ana se asempa no wo ka ye wo wabusua sa atam a o kan ye na me de koto niswa na nim no niswa na kan ye me ko ka kire me wo fa panyina se bi me ne no kumase ha ene o ka kire me se so aka sa o de abufu ene kan ye enti na nsia na me ko ka kire se wo fa abufu no de kan ne ntino nkura no me ma no wo mo okay na afri so asema o kan se no kre ye se oba wanyim ne nim okunu okay enti no se o kan se no kre se nye no kre no o fa me pese ma adwunu ye fan na me nya akoma pati me hwe nkola no enti no pese me ko edien all right enti wo ye ba ko die ne no agya ba ko na yo mienu me yo mienu nyina so se ba ko pe na enyo ba ba pese me ka me yo mienu nyina okay me da say enti no se de tie bia no onya ne ba ne kasai ba ye de ye be frɛ ba no na ye no akasa ye hunu se ye abufu ana se ampani apa ne nuane apa no kra no woka na fe yakɔ ne ya yedie ne no na me adwuma ye ne fa ye twe ho abasesia obo me hu ye what sorrow dua so adan ene de me wie ya bo doctors me nya hepatitis B ene na wonti hene yire Dr. Akos Addo ya wo specialist herbal hospital nka ye ma me yire no craft catch
me nua ba ka chire a on dey di machi o ka chire no me nua ba na frɛ me sa atam na ye nam kwa so kwakintampo na o frɛ me na am so nya de se me di bibia besi na me nua no ndi me kan kra de e chire no no ye se oba na ye se ase obe stop me but me ka chire ni se me ka chire me nua na se me nua we se me ko se ono no the only person obetimi abom pa ama me ama survival one nkola no enu nti se ode saa de ne tata machi a ahwe krompa me kwa emwa enu nti no wo de one ne nkasa no mom pa se de wafre waka kire ona one ne nkasa ena udi free yemfa ne se usi we Burkina border Ghana network nya adwuma bi enu nti me ka kire ne se akakakra Ghana network ne ye kasa ebetwetwa asi etwasi ya mimi ntimi mfre no je so no mom na ye de frɛ me enti anche ena ekati ye no so na driver ni no so no drive enti untimi nkasa time ya de call ha no de ma me dum me phone ujiri sa na on person mo be disturb untimi ai na me so me person obia beti because on say Africa ye ogidie bi se utu kwan ni kwa se ya ka kire obi ansha be ifo akwa yiwa akwa eni dino ma me oye ono so tie no oye ne saa ye de ma me ti mi koduru ye no odo na kwan so de obitimi twa 2 weeks obitimi twa 1 week obitimi twa even 3 weeks kra bia 1 month kra no but me de awrade ncha de me de 4 days every Ghana ekoduru Saba Libya Saba I see. Oh, driver ni no for 2 days and they do me free techima e call nyame e na adana me duru nyame na adana me ko agades okay because na me wo misika na me ntwan mo bi and send this camera me nti obi bia ya so yeah na nti ko share wona afofo ni bi wa na oh me ko share madam fo ankasa de man ko share no ho but what the mema Libya no ade ba akwa ho ne se ma me minimum pa yeso ye ko duru ha yenye adamfo bi ha nti me ko ye ne de awe akontuo mu nsem ma me akontuo mu nsem yen kan nyina ampa ene na enedua fi ho nso we ma me ho de se ye kase ye kan bi bra wa ha ende de ho de mitimi ne dibiem kakakra bi kire hono ye koduru ye no yasam enso so ye koduru ye no ma me na any pa almost 150 enso no so kai se boy bia na minim ne pa camp misika be sign na me phone so ayira boy ne de no akobe 5 times ofan means enti enso no so na no ka chem se o se fan afo na achi bla ni bi sa ti me pa de se me kwa ko wu se fan na pa de me wu enso mu ti satam Ghana ne ni pa 16 Ghana for 16 Maa 5 Maa 6 Maa 10 hey emu 5 de o mu to enso mu wi because of Safana Fona achimo ne nti no ubisa ebi hurihuri tuto nsuo no mu wi emu 5 ye maka ho oh mama Maa de Safana de onkum ma onchema onkenapo ma because of Islamic law nti yeah nti oba bia ebe jana manako enne na minim se de city but Maa no mo kan hu nyina mu jae ba boy 014620245 30146 so what problem to say you nua be mayi die ni bi na won so wo pesa wo de ba ye wo kumasi askwa ye ne mo no na edi hwe mu kumasi city mo ti free producer e wo 055 2601529 055 2601529 055 2601529 offer producer obejo so na oba na we rakwane ama direction no Pastor Julius Akwaba I'm just so Nana Akwaba we just so okay Evangelist Akwaba Obaya Akwaba okay Pastor Julius ma yan chetie for na MT for
Yeah, papa in the story no. Just I was some. I went to nsem na just said to that with me dwen ho na who dey won ye. Or starting or beka was no so. Na nya better. Wa bro. O tie the story na mama. Obi a for was a friend simple. Achi wo mo aka se ne me se pass nkofo be nya do ade ne ya ibewu. Na wani tue wu. 5. Osibi ko wu. Woni so obewu. Oni so wonim say yaka di omokoye no ye wan san wo mo dia ani odi gu wo ha ya so obi be bo mo ja na de ne wa biye to ne ya that's why you free no obi be shiusu ma be ba be sen fa to wa be sen ko de ne wa wo hwe na wo jem na be sen ko na is why you free mama just say ho do ho na wa sen a chi no no esu na wo hwe ne sene yeah what the draft for amana ye you na e de dem say ya oproy so omunyina e ka wono nko o so no mo tukwa o biye wu ma ka wono nko wo na de na do ye ma I wanna make can be see na mubru na do de bia na kan do yasem de bia na kan do yasem na do ye na yi no e na firi nkwanhia mu wana na nkenim senka bibisa but ona ka menye so wo ya do ko no nim say ho nsunsuanso e be sa ba wo wie ye no ono nim but wo wie ye no na nyame fa sa kwan na so ka de bo na ne na mfefo nyina akọ but no de ora so tenkwamu ma ye da nyame asena ama no because enye better na we na we be to ma ko do abotira what ha nti mo den and hey sister wan fa na hongunu so say 3 years cry ya odi no ho cry no mo feel say bia wa ye no won fi wo for the prison ya ti no wodamu o za wonya nte wodofo bi ntia wodamu ebi yale nyoma o say obi wa kwa no fa so kodu no yare on say ni pepia no abonye nyanti yare abon and woda ho te wo ntene kanya wa jo say akoyi ya ama no obi so ha o yes opia na police for the nyaw ye na kotumo e wo fu ni phone na wo de be na why wo na be sra obi ansra wo sra wo ni phone na wo de be frɛ wo bia ala so obi be sra kwa ma obi din se nipa no betime trace hu obusua no watimi kwa afi ni na mo obusua hu say say na tie obi ma ati mama asumje na wo Ghana ha yetimi weekends me come se wa ho me come Auntie wo uti ko Auntie ne uti wa ho nyina wo nua bi sha ho no ontimi bio opie ya be che nka na chese emu oya Ghana de nka no club say ya man benefit my money ya me atem pa de ka kwantu de kan se nka kwantu pa de ya me ni bre ho bro wa market o recount na wusu ma ka se da fo be market o recount o ya ubusa no se ma ya na wa asem di o person be kai say the whole day won to be ni ampa so six so start so can no start so wusu na obi a ne be ma hu nyina adani kuro be ma hu nyina adani kuro koti hu nyina ye kuro unyare obra obi a wo hwe wo abotu no otumi hwe no abotu pe ye na wo enipa be ten obekum nyina ebiase we mo ye ni bigu ebianum yakoto na ebianum enye easy ombeku ku ya ebeku na nya bi na almost say ye beku ama nkofo ya kaya de akua mi because ma mo chewa de mo do be fam no me misan eniema o hwa ye de wo mo ye wo ye do be fam no na ye bibia na na oria ye nua ma ya to da mo ko kata ni ba ni ade ma to da obitimi ko oye adwuma obeba na nsen na na sada na nsa pro ye won share na video bi circulate one egunenum one egunenum na ni turumu nwi na one ba bi na video ye de wa bre no say emo yo me dey me say so wo de she wa brotira ntene ka bon pai man mo chance beta se medina ho ya na okodu ye mfie nnum nie amane a wo namu say wa na wo say bedu fie afie nso asem foforo
if you saw some for nyame akoma bi onkobi okobekunu na okay obi ankobekunu so no ahye ne hunkuna se na ya che na ade chie be because said you walk of film pana no se ko obefie na kaja onani nwantwa na obedu fie so a ndima se enkura no mu dia no se enya ne ba no ai pani no pani basket one day ne ba o se ketua ne ye ne ba na panyin ne de wo hwe panyin no wo hwe nanim na hwe manim wa ye wo ba aka kire ma me wan tina mebusa aka kire ni panyin ni mumu no ma bi nsuraji basket one de maybe de sister no say no kura no ka on pa mu nka no kura na amane na sabi producer abra yakofa mu aba no wo de ayaka de be ye na on say eyo ba bi na ne be ma bi abra no agya na nka no dem e wakoba e say wari awu mafofo Jan life man on fan kwasi anko ba say oba ma bi na oba bi na no oba abobra na wa jam na me ma battery mo de na wo so wa na okro unse na yere na wo kɔ no na nani nje ho unse na nakoma enni ni kunu achi se wo betu kwan oba to za abrabo mama abrabo de ya tete ya akoya ma ya obi kwa abroja kwagire obi kwa abroja kwagire die akoya meta ma so akoya ma wa ya adisua wo muntina ma adisua wo mpa unse obi to me catch re na ya de we kakra sa unse o catch re ni kunu se baby awo kɔ no unse na ne kuru ka kyɛn se fa akoma pa edi machi enti e ma ne dum ne phone no enti ne yire ne kunu kɔ no ya na kyɛ se na adwe nyina ya ne se onkokora no mfa be ma foforo na ne ho no na kuma ni akire oni adwe papa eta ne kunu achi enti na adwe nyina ne se okokora na mente ne nka me mfa be ma foforo enti adwene na ewo ne tirim no oye oba bia ontumi ntina ye wo ma bia omu ntimi ntina o enya wo mu ho ntu kwan na wo mu ntimi ntina enti wo hwɛ se de ositi a na wadi kan na gyae dada ɛwo akomem na wo kɔ no wo kɔbɔ wo bra soronko enti wo saa obai no me na de ne hu ye me hu kakra ne se utumi hwɛ bɛma a wakɔ bre sei animu na aka kyɛ ne se ɛba wei die ɛnya wo dia wo se eni kwa se wo yibie anka abufuo eni sese wo baaye no wo ho akyerew wakotena ba bi 3 years ka pra amma o sa baaye a wo de yare aba nti no de abufuo wo mma bi wa ha yanyi bi emfrim wo mma bi wa ha wo ni ba bi wa ha eni wa bra wo fa ka pra ma no wo ni mma bi a wa ha na ne be ma na hu se o we die abufuo na wa wo hye da kogina ho e ka se ba panyini hwe no ni tiri na so ne kokko eye wo ba enya wo ba ketua idie eya wo dia na kire se menene ya adwene se wo ye die ni se ye die ni ye hwe se e ba no go a wo kan de wo kire ne kura na ye ne die ampa ni wo kire no wo chichom no ye ne die ampa because the ma bi timi ye na enya bi ni ampa wo beru ura mu na kire se mienu ni mpokura no na enya ne dia hu me the machine no enya dey dey check pregnancy no bema wo yin say crying to me ma ono do call hospital enti wo do call hospital ni na obidi obapa odo wo hwe no mo wo ka na obi medi ada na ya mo yese ye mo ho ahomti o mo ho ahomti se de ma no mo sha se mpiepie mra na ne ma ne ye ndo mo ho ahomti nyame adom ye so die enti na nyame ehu ye mobo no doctor ben point na FM ena Osaycrom TV akoma mu nsam dwumade no na wo hwe na wutie no happy birthday enkoma Beatrice Jima CEO Edma Kesem fashion ewo amekom runabout na eyemia nkasa we yemia nkasa memia bema na menene wo fidadam eye enhira chese opemasem no kwa ena meswe penasem na wo pese wo hunu se obi ye nipa nyameche eye nipa to be sincere oye nipa ankasa na eye menua bema nyameche ne yere Beatrice Jima CEO Edema Kesem Fashion amekom
runabout. Sentina ni Jesus and work shama. It's a open near my FN. I'm a runabout. No, no, the Biash Shama. No, Kababi pump. Now was Wako to be fe. Kama. Ain't no Beatrice Jima or Bango Fefo, Onyame, on Shroud, or Mamma Quatentain, now or Mawo and Wadia, or the Beshamia Bermano, and then Kodanesa, a day Amaya. Happy birthday, Onyame in Shroud. Happy birthday, BM expensive Porsche. Expensive Porsche, not just a Porsche, the Pizza Fan Club. I want to be free. See, birthday way pizza and I want to be free. Pizarro, Rachel crowd to say, and the Pizza Fan Club, and Ghana, and UK, cool money now, and see happy birthday, and farmer expensive Porsche. Happy birthday, Evangelist. Mommy, for birthday back confirm if you know about a Quiasapon or the money near Emilia. Our way Jamarket. Okay. Emilia, I would die. A belated birthday. Sister Emilia, I'm in Shroud. Amen. Now, Omo, I would day, and you fair, and find Shera, Didi, and Munyam. Amen. Amen. Ma, me cobra wounds from some parfina. Some parfina. Bray me na Ghana ma, your best remupi say, Bema, what children and lenny and you. Make them calculate 10 years almost tonight. Any 3 years now or coin. And 10 years now, or free taco bar. What didn't near ma, Adrian BBI a pack. No, the Beguano. Sabra and Yankase and Banono. Sabra no Yankase. What just a man never do cry, maybe Jerry's over on the friend. And Sabra anyone also on the combat, catching Sakran in your idea. No, before be too quiet. No, Senka, when you have one funny serious. Or donere. One funny serious. Not 3 years a pet. Bema ko pe bi bia ba fio. De na kira ye ni. Wa ware. Awo. Enko be funny sa. Abrabon de life bibia to me see. But to the extent say wo saka say afedi wo ba. Panyini ne de onya wo dia. Ketwa na order. But penyin so no so no me no bre wa 3,500 those days. Easy. Enye sika ketwa ya de peba. And na 35 million sika ketwa. Na 12-15 years ago. 3,500 be ma kan go nsem ye nya dia ko peba. E ba na nyame dia. Enu aba ye be sere obibiri. Enne na wo fe. Enne na wo den. Ye nte side of the story. Obi ba na nche so wadi bi. Na mum set is a party, I best row, if you need pa. Na wo phone so na me dwene kakra se. Nti o ma na tena se gi aware wi. Wa bra we nguye o. Okay. Na mama o mu frɛ nyame ana. O mu frɛ nyame, nkramodi na da o mu so keke. Yo. Nti asabusua na mo yesa no so ye besra mo. Ena de wo de aye obi ba be mo. Kan hu se mo so mo wo ma bebre wo fie ho. Kama eye adwuma wa brabom ade bia wodi ye wunua e wa tiasefo asase we so nyame be hwe wo kom no obi di bi be ye wo anya wo ne e be ye wo ba anya wase ni bi ba be fesi bi wo hu se e da na sa enyo obi ba de ne mo aye ni se yo won ye wo se ompene to ompene no a se wo suro panyini no momo a wa bra ho nyane dia ketwa na ene dia bra be kire na ene dia nso dia doctor dawruma wo so obeboa ne ye hunu na man say nyina hu se nkola ne menu papa idia ko so peso nya akoma fan no de hwe ne ba mama das it has say obaya Maa Akos uni made asa ne ma we tu betimi atwa as a counselor ene metu fu kakra mesusu akobra UKC so we obema na wotie me na no wo ba ADT mo kote na mo pese wo ya wadwe so pese o ware no a ya ta visit oban unexpectedly to have visit oba no kran say wo ba ho na moko no woni fie na obi tia wo na so say bra sister wo kwa ne mpena ho okwa asemasi ho ana wo hwe ne nkasa mu a opemema wodi memma group bebre ya na wakasa kira wo say ebia ochina bi no na kwantu sem bi da wonim saa nipa no ontimi ntena ya ne ye kabi mamma no bete ma no mu bi
fast was say, I say, be a man of man into no more bomb who suffer hene. Susia passes a brave way, a minia bema, a kamakume, who are chenam yam, ye baby and I bloody. What I say, it is a way a bema no tiemia, or bow one in its yenom. So never will be so. Mani who walk home be brave, who ye be a just say, general surprise. Now, who say, well, you're real, and now you're fake. Because a man who will so by Bessie on phone so beno or the Bessie. Now, so one day, ya maybe Mobano, Nitisu Krata. Because a man will be a ya. So when you bear Makwa, dear, no one know about what's now warrior, no war. Some Yanumi and Sa, ne bedrechi. Ebia Macasa Cramina Bemacranisika Cramina be new. Now be dretchi now ban on in the woo yeno, will be Chims and Colano, and yet Unya Berman and Ma. Eja. Bray may sympathize no. From one more copy be a bamia be dieno, and then acquire then and num. One copy a year, Wakwamia Quacodafiase, or buy a swap in the cheek. Aye. It's a minion mamma mutiming and fast Afutuo. Check your bani ye. A bruno bit here now, so make us so penaseno. A sem bia mono, ne crack a crow womb. No one nippon and a quatsnano. I dare so a boca. No baco do 20 feet, no bano, or the bewoweni. It's a man, a moment when in now. Ewo mano Marcus Midas. Yami in Sharpa Papa Obaya Natson in Kano. Aha, Akoma 87.9 FM on your TV. Na fe will say Chrome TV. Akoma with some Jumediano and one I wish with you. Also, some people just bear the name as a Muslim, but not it's a purpose. Good afternoon. You have heard the question that has been raised by your panel. Have you heard the question that has been raised by your panel? Some people just bear the name as a Muslim, but not. Okay, that's it. Yabekwa manasona fe yene yetie fon so akwakodi nkwamo no wabe me pa chwo ba ya Jumu TV set na ansa na wakasa ntesa say hello na wo twen no wasa beka hello wo kasa no wasa beka ole o me you free so eno dia yes na enye me a I'm not being rude but when nimra ne so 0243114497 0243114497 and 032249803 within the baby akasa free Ejima pada say yo me chance ma my daughter when be a team say we be a team so ma apart my ma wo pa o the boy ma ba kwa dey wo pe for dey kwa any ma kwa eh what do my man wo to ko yo ba o ka je pẹ̀lú le ba kito na ne ba ma bi se ye ye e so we commander o nta ko ye tin se ma pa wo go mo no wọ́n máa fọ́ sí pia o. ẹni ẹ̀ náà pia o hepasco herbal capsules make afọ́dí ẹ̀ máa o wọ́n mú ẹ̀ bẹ́ bu ọ́ náà bọ̀ brẹ̀ bu ọ́ ní hó báyìí mẹsàn-án wọ́n dà bọ̀mọ́dé asọ́.